Dobrá. Toho králíka jsem dostal. Vieš, keby sa dostaneme sem doleva, tak hneď toho môžeme vykropiť, lebo on nám ten kropitý bere. Aha, tak můžeš zkusit, keď chceš. Nevím, kde je ten fakt na to. Tam Airku. Kurva. Dostal? Je tam ještě jeden. Je v té budově, či není? Myslím, že hej. Je v budove. Tak počkaj. Dostal granátem, je mrtvý. Padlo granát? Co zkusíme? Nevím, tu jsem neprovedl vajce, ale je tam. Jsem ho položil, lebo koľko... Jak to vyzerá? Kde tu až? Dobrý košík. Všetci hore? A myslím, že akože tamto ešte držíme také všelijaké, ale väčšinou to je, ide cez les. Hore na kopci a cez les, no. Ale tu už akože to je v pohode celkom. Nevím, či prehľadávali henty budovy. Tu bylo jedna vajce, to má červené. Aha. Rozstrieľaj ho. Kde je? Tam, jak za pneumatika. Vnútri? Áno. Ukáž, jak to vypadá? Naše bylo také zelené. Co zkusíme? Ja by som prehľadal túto časť. Budem skúsiť, ale bacha z vrchu. Má padelný zásobník, už nestrýla, dobre, nebere. Poďme. Cink? Nebylo. Počuješ, počuješ? Jo. Máš tam místo vnútri niekde? Poď, tu je vnútri, sa dá ísť. Tak pokryjme. No, počkaj. A zleva bacha. Aha. Tam je taký králik hore, jak končatý pavety. Áno. Uteká. Nebehel sem! Bčku máme niekoho? Za kvečko! Kde? Bčku, tuto. Neviem, ale za kvečkom je typ. Neviem, videl som to.
No, ale zbrána sa mi dojebala. Čauko. Vím. Pozor, pustíme. Jsem dohral. No! Kde? Dobre, tu je ešte daný priestor, že ďalší voľný. Tu je niekde pri nás, či kde? Nebebe, to asi ne. Chopičuje. Poráži, poďme sa im, to niekto bude to piči. Jeden na to, to sme takticky, ale... Treba si brať berajci. Nevadí. Dobre. Mám. Hneď, jak je táto prekažka popri budove, tak tam vykúka. Poď! Hej! Pozor. Kúkam Tuneli, tu. hej, tunel. Tuto, kde strieľam. Poďte s ním jeden. Poďte tam pravo. Pozor, dobre. Má? Máš, poďme. Hej, tady, poď sem, ja ho netrfím. Tady, ešte, môžeš. Vidím. Poďme. Dobre, brat, popiči. Pekný granát? Mám. Tu máš. Dík, kámo. Popiči! Dostali tre. Mare, máš frajer. Všetky štyroch vyjebal. Vpravo. Sú tam, jo? Sú dva minimálne. Píča vyjebala granát. Mám. Máš je? Jeden je. Píče, nevím. Nedostal. Primo na okne, pozor.
Ja strieľam cez tu posrané diery, teba? Môžeme aj tu. Nevybuchol, ale mimo. Nehodil si ho náhodou z poistku, mám taký pocit. Dostal? Sorry. Sorry. Nemusíš spať. Jako keby to je Mášapovi Mášu, lebo to už bylo. Kurva. Bráň, mám. Ne, to byla ode mňa odrazená, ty hraješ ďalej. To mňa trafil do brady, to byla odrazená. Mŕtvola. Piče. Mám? Červená, pozor. Dostal. Dostal jeden. Jo, dík. Čistá tam je. Dík, Borče. Je ten druhý. Mám ještě jeden. Ale tam je druhý. Prehodil dva? Tu jsou dva na sebe sedza. Ty granátky. Však na druhej strane, ne? Povedal, že ich prehodil. Ne. Ani, je tu človek jeden. Dva. Pali. Ja už nemám koľko, ja som už. Mám. Bavíte sa? Moc, jak koľko. Koľko ich tam je? 3? Mám. Sorry.